kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Sengbhalang bapher hapo ka Jylla kila rai ban Leit Jingkhang biang Conrad konggal Sangma menteri rangba ka Jylla ban penteri kam ki an banyada ya jingwan Rung kerthep jong ki bar Jylla sapo ka Jylla Meghalaya. Kini ki Sengbhalang ki kintop ya ka KSU, FKJGP, HNYF, GSU, RBYF, JSU, AYWO, GSU bat ka FAF. Haba ajing keren negeri kesengi, sekilat pathai kubor, u presiden jangka FKJGP, u ba dondi cliff kongsen, ula ong ba kejingkuman jangka sorkar kala penlongi ki Sengbhalang banyak kenduk yang mentah kesengi ka arpo sautrik unaitung, bat ban Leit Jingkhang ni ke sorkar ban te elakam ni ke jingrung kerthem jang ki bar Jylla. Te kejingelang ka balang mentah kejanmit, kede blokhat ki Sengbhalang roper nakanika belum kasih jantia berkemjur pogorils zone. Dan ini nggak doang lagi seng Federation of Khasi Jantia and Girls People, Khasi Student Union, HNYF, RBYF, GSU, dan napo Girls Zone ada di AYWO, FAF, ke GSU. Jadi ini kejeng lang apa ni kisah malang ngelakon kadai bangi kadang kejeng bom simkia nak kalian ngejong ke sorkar kat nang ya kipor habadi bakal yang kata issues of influx ya kaba nakaliang jongi Sengbhalang daki purpose na mentang layak linti bandawan ak sarkar ban wanra no ikaan kabalaman te lakam ya kejungwan jangwe pak kijat beriu na we ki Jylla sini ki Jylla jongi khamtam ba di bakaliang kataka labor force ke influx te kini kijang mutasi nilaya syong lai pakhat namar ba sisa ka insting na kaliang sarkar banyak ke ba ngi na kaliang tapi Sengbhalang persang ban le ban check ru ngi ba na kaliang ka sarkar ka kre ban ibor man te man sing ngi ru ki Sengbhalang ke badan ni ka jingi kre ngi la khot ka ki ngi jingi lang ban perkhat ngi ke ba ni ni samat ngi nya man pen tit yang Jingkhang jong sarkar ya ka tengdong sko jong sarkar ba kam di ban koman jo ni samat habadi ba kaliang ka dika issues jong ki influx hang ni ko makalong matang dan pratli kiseng ko malajer teng mene ka Khasi Student Union ka FKJGP nang ta ka GSU HNYF RBYF and napo Girls Zone pa apo Girls kidan ki AYWO GSU FAF kita AD Imak ni isgo kung baka sorkar kala babi basna ga MRSC. Ka babi omba kakta ya ga Jylla ndai ka babi nomor kakta ya ga Jingkhang bud ban jong ka sorkar. Nomor ba baling yakran ni ka MRSC hakani ka meeting ni tasngir ni yakran ni ka MRSC ka daw bolong ba haga MRSC ka iki berkot kala syai. Nomor ba keladon kita ki entry exit point kalau don kita ka district task force kita ini bentar asli bentar pokoksan harga ni MRSC harga entry exit point ya kepada sarkar kalau penong meeting lah bunsin ke kod ini Sengbhalang dulu kita ada batai tu ini tax social impact assessment kalau acquisition ke bagi orang bakam don problem nama kam dei ke jaka ke karkhana pemi jabo kam dei ke nama ke jaka kam dei ke bahe ka lain mesti mingi to kopor ba kalan acquisition la deble Shagrohil kalan acquisition proses kaya cheniru ka social impact assessment lu la de calculate lu ka simpol kata-kata mereka bersubsidi kalau ba hadu ini kesni like no to jing top ini Sengbhalang bohong ba ketika jaka check covid hangti ka dei ka entry exit point ya ka bentang ka to kam le issue abi dei kata ka kom check di kibri boan bar Jylla te hani ka entry exit point la kran chai bi ba lada Conrad ba wan belas ni undun kami ko work permit henry ka entry exit point ong ba shwa ba Rung hang ni ha report apa ka entry exit point ban ship ni permission Rung sini ke Jylla jongi bon ship ban produce dokumen Rung sini ke Jylla jongi henry mata kat ba kat ship sa bunong undun kam work permit kamu la challenge tu pa ya ka MRSC iru ya ka to ka existing law ba ni ka interstate migrant workers act tu la challenge pa ya ka tu te kalong kai ke bang yimla ban priang but hagjo ko por ka entry exit point ong ba ki toresu indawan sini ki haban da verify bagi wan kum ki tores te ya kataro bishim no orlang te lai dau pun ban ba imphadu mata umlah pentrikam ya ga MRSC nomor ba kadang donaga pedang kidang pa amen
Hari kapasusi kalong ba ya ka principal act tang si sengi rumpat pentrikam lari shetri no hata amendment. Te lada kata amendment kamparuan kata ro te ni semua wanang pentrikam no ya kahan kapaladon lada kata sarkar ka sim serius ya ni ka regulation ni ka influx ni ka jala jungi nang pentrikam no ya kahan kapaladon re kata ro sim male. La ban syong no ba la shu thok la shu pendi ya kipai ba jong Jylla la shu pendi ini ki nong dalam Sengbhalang na kapor ba la jam long mereka no umlong. Namar ba kani isu amar sesi kam dade adung ya kran tang ya ka amar sesi ni kran kan ru ya ka ILP. Ba ILP na kalian tungi Sengbhalang ni la le lut kan pangila la kabor ndai adu menta ka central government ru kapat ai kan nu pa government hawi dei ka ILP bat uni sarkar Jylla jungi Lait na du ba pas ke solution kam sim ka resolution amar ka ILP kam sim dan kan nu ka ai ka balong progresif le ka ba idon jingmut habi dei ba kani ka kenti ka bangi dawa ya kum kini kian pi long ka sarkar ka ri shetri habi bubun ki benta kawe kong badang amen ka emergency kawe ka par kalong da ba kan kata ya ka roi ka par kan kata ka development da pentrikam ka emergency ka ILP kan kata ka tourism kata le kawe ka benta ka ba kongsan ba sarkar ka ong namal ba balai sarkar ko bakan kata ka tourism da pentrikam ka ILP ka emergency namal ba ban check ka tourism di bawah ni ka bang asu ka di balong kutai ndai la ngi pejpat ka jingle sarkar akan da la si jat sistem repair te kadam ka blok ka anlai kan ta sarkar kan jukuran bakta tourism so pusan keluar ke pulut hante tau turis bawan ni har kanta lai kanta bam blok hantu pakalek bat kawan ka sarkar kam keren gitu terus belum kolong de hi mu Sengbhalang tang si sngi pat lari istri ya hal tourism sarkar kalau kelung tu kar kom pet jong kaya ka situation ni cuma kalau kelung de hi ni Sengbhalang tang si sngi lo kata tourism dah kalek sarkar kum no sniu kalau surok sniu kilinti bawan keleng Jylla me kalero kam kata tourism kamu dele sarkar ka biang baik dele ngi Sengbhalang kam kata tourism te ban ban ngi jingong ba presiden PSU ba ni kun Sengbhalang akan ngi la shimi kalai ba kawai le singi sutu ba ban pentrikam ka emergency mat sarkar ka duna sha kata kaman power te hagani ka meeting king la shim lang begini perlok na goril ba ngin yarap ngi sarkar klam tulok ban ya pentrikam ya gini ka emergency ka ban check yang jingon ku kertap min dari shiri Jylla ka jing ya thet ba ka jing ya tai ka jing ta ka sngi ka long ba halor ki jing dawa ki pula sa tem bat ka sarkar pan kamau ka MRC la de ka an na do warjar khandriu ka jing mi kene MRC ro de ka tu ka pol ba ka sarkar ka omba ka ILP de ka subject jong ka sarkar India bat lami la kha ba ikne ka MRC bat ka ade ro ka ti hendai ka basusi ka long bat adu kene khidmat mamanta na do warjar khandriu ndai ya kaniru i bidang set sunduk sa khniat sngi liang menteri rang ba ong ba MRC la pentrikam ndai kalong ke ik basusi hawangi persang menti benia semoga kata kalong tang ke jingkren lambat kilap pathai kubor rega kam semula poi kum kalong habo ong pentrikam MRC ong kret dulu kren span kita district task force andai habangi yo ban kli perthau yakini kisnong bala sa khot meeting di siru semoga dari tang ke jing ya kendu jing berjumut ndai kam dai pentrikam ka tihawangi kelipat istestos tu sengi bong ya kendu usi among ke sepang kata ka MRC bong ngedang eksamen bakadon kita ba kala persamaan wara men tu aja arpo kepala syak scrutinize apa ke sarkar India tihangi wong badang eksamen segi pras wong la pentrikam ti kalong ngimla absutu kanu ke badai bak kanu balai ti dehlo katak benta bengiyo ben ya song ni pli jumut menta nang ni sekmat min ases no mengi ya sarkar yole se kaduna ke terman power jongki ban pentrikam ni kaan ngin pentrikam ni rak pentrikam mengi bat ya kini MRC bat ha kini kis sengi ki kniat bat banwan na kediang jungi kun hun Sengbhalang per habro hui Jylla ngila sim ya karai kelomba ngirap pentrikam de bangin khnra bangin cek haklen bro hui Jylla kenang bangin lap kita ki bering berung bemi bi an spo kini ke Jylla ka jungi ti kasong sa sutu i sarkar sutu marba ka sarkar kele ban khun jakai kini isu ti bak sarkar khun jakai ngirap pentrikam mengi jadi kaan klam gununo bajing artatin nginang panreham gina jingi khun jungi andai tang ba
ki kren sepangani MRSC andrai ki pankan mauru sarkar ya kata resolution baka sarkar klasim halor ka IRP hak khandai terek copunai no pra com ajar khandai imla bantep da clean menteri ba sarkar Jylla orang hapan ya keren bak sekarang dia Tawan Menteri Kampo yang sekarang di Jylla kan kusini kendu terus kentin keren da keli biang sekarang Jylla ka sukut utaketin nak examen dengan terai kena eksamen ngam tip pilih buat dawai nang nanu kata ngimla bantep menrai nak kaliang juga ki Sengbhalang ngin sayarap menteri kami anta bengi checking keleng juga nika Jylla berkoi naduk ba sedang ke Jylla jongi kat kendai spaknya ko kidon ke Lait teli ki jai pendrin dok khasi jain tiabat Garo Hills almost 51 years plus sampai wais nem sene yo kan ki issue naduk kita ki po pemcua ki jingwan kertep bar Jylla kan negeri me pe jongi tabai ke debat kan ki benta yo bana liang jong ke KSU agen kita yo bal adam kila pelong ke Jingkhang ke bajur ba po khasi bar po sepo jain tiaro menjo hadin ke jing perkat kebabon ngi negaliang kisan sing nyem ko apan susong kliti tilawan mentah ke meeting bala pelong kerke bala khoda office jong ke FPJGP Song men roba menigas ngi yo panikan do bat ki perlok na pok Garo Hills tegoi ki jingmut ngila shimye garai kumbla adap keren itu badin jonga bangin shimye garai bangin penki no ikan ki sum dai tanga pok headquarter rangin penki no from each and every corner jonga mekalia ngai skam baga sarkar jongi kal ai ga MRSSD no do arjar kan riu akatu ko por ngila yo i jaka yo i bagi don gi jaka ke entry exit point ndrai menta sulong sep gitu ki jaka kubakran menil ada sarkar kamdon ki briu jongka ngi kum gisang bahalang ngi kloi pat sepo sejain tias tu setairo ila dagawai gi jingmut kum jain tias tu dan union ngiro la pelan banyak kenralang kabaya dai jingwan kertap jong ki bar Jylla por berang song anding ang yo i ko wai ko kubaro bagi bar Jylla la sedang banwan ni ki po ki kali domper dang yo i ba kila sakem menta tingino mailat kene dai gi jing sting jong ka sarkar Kaot ngi yo ke sarkar ga don lang bagi department jonga labor department ngimla ban len ro district council ko bingi don andre haduk menta kini ki department kim shimle ai imban se kum gi Sengbhalang ya ban simi ga anya kiti lading ile shi we gi Jylla yo kam tampo sikim ne ngan ai nuksa tang po sikim lading ile kai ro ngi haban ki haban siu ga bai permit ngimla ban yajmon yaj andre pat state jongi menta kila melekat bermon tau bar Jylla ngiklem isi ki jai bendru ke tourism kanum biar dan itu bila ke sikim ke state baridro di hajar teli kali balai ki tourism halor baga don permit why not mekalia kendi ke dei tang bagi boj tiap jong ke sarkar ban ong ba au baga sarkar ke baga state jong ki tu no nginom ngai dikene tinggal kubur kumba ke keren gi baipat banang ni sukmat ngin penki habarok ke state jong ngai skam pakai bangi tumu kan lo bejung mantoi gariba ke jamu jung boleh sebut working hard to pressurize the government to implement LP but during that time after a year of pursuing aggressively the goals of achieving LP the government of Meghalaya they asked us to give us some alternative to how to tackle the problem of influx in Meghalaya instead of pursuing LP. At that time we thought the government was sincere and the 13 NGOs drafted the act which is now known as the MRSSA, but now the government is hiding behind the one excuse that it has been sent for amendment, but the government is time and again saying that, and now we are feeling that it has been almost 10 years, so now we are feeling that the government is not sincere in its approach to curb out illegal influx. So today we have a meeting here in Shillong Molai in the office of FPJGP, and together the 13 NGOs, we from Garo Hills, we are representing 5 NGOs, that is FPJGP, GSU, FAF, ADE and AYWO, and we have resolved that no more, we will not keep silent in this issue anymore, and we will start pressurizing the government to implement the MRSSA in letter and spirit. They cannot hide behind the excuse that it is due for amendment, but they should stop the amendment process and they should start implementing the MRSSA
So we will chalk out our course of action, and accordingly we'll organize different kind of agitations to pressurize the government to listen to our pleas. That is, we have to check illegal influx, and for that we need MRSSA. We need to implement MRSSA, and we also will pursue for our demand for ILP.